laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi tayyiban mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna jalla wa ala wa yarda. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون والمسلمات، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. باويتقل مينن الله سبحانه وتعالى كانكو الله عز وجل هندو ايتور ندن فودي اميره. الله تبارك وتعالى نيمندو اميدن نيماجي دي توتا اندانو دي فوتي سيوانا كانكو الله جل وعلا. edu anagol nelaɗo on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kamɓe e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala neɗɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe tawa ko gomɗinɗo e dendanigal yimɓe ɓe tawata ko artuɓe ñentini oɗo sunna maɓɓe ha ñalande darngal. reɓawo ɗum ɗo ko ono yo siɓɓe julɓe bandiraɓe julɓe, mi hiwrike on kadi hiwrandu islam, hiwrandu siɗɗo julɗo wonande siɗɗo makko julɗo, hiwrandu siɗɗo gomɗinɗo wonande siɗɗo makko gomɗinɗo. haray yeso ɗum en torike allahu tabaraka wa ta'ala yo kanko allahu jalla wa ala o hawrindin en e laɓɓinangol mo e dendanigal fiyakuji meɗen ɗin, o hawrindina en e sawaba, ɗum woni jogitagol deftere makko nen kanko allahu jalla wa ala e sunna nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hara kono ɓeeɗo ardiɓe moƴƴuɓe, ɗum woni ɓeeɗo sahabaɓe ridwanullahi alayhim no ɓe famirnono. haray ndeɗo jonde meɗen inchallahu tabaraka wa ta'ala ko jonde nde tawata ko nde jokkitortoɗen ɗum ruttugol e ɓangingol majjereji kañum e jiɓayeji e jogiti ɗum oɗo neɗɗanke mo tawata ko neɗɗo shi'ajo rafidayankejo wi'eteɗo Mamadou Ɓooyi. wandi ka yewtere meɗen aranere en jantinoke to wonde en hendike yewtereji makko tati ɗi tawata ko yewtereji heewɗi tew ko wiyete majjere, heewɗi tew ko wiyete penale, heewɗi tew ko wiyete tooñe. haray alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, yewtere makko aranere nden ɗon en rutti ko woni e mayre kon en ɓangini majjereji wonɗi nder ton ɗin kañumma e penale wonɗe nder ton ɗen. haray ndeɗo yewtere ko yewtere makko ɗimmere nde wonɗen arde e muɗum ni inchallahu jalla wa ala. haray noon en andintina ko honɗum woni unwan kañum ɗiɗo silsilaji ɗi wonɗen e wadde. unwanu on ko ɗum woni tathiru lisani almutaassibi arrafidi wa ghaslu qalbihi aljahili almuslimi alhaqidi alhasidi Mamadou Ɓooyi Diallo. maana muɗum ko laɓɓingol ɗengal oɗo neɗɗo mo tawata ko rafidayankejo dambiɗo tuti ngati e majjere kañumma e mere e fenade. ɗengal makko ngal tawata ko ɗengal tunungal, ɗengal soɓungal, yennaygal rewɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu huɗaɓe heferɗinaɓe, yennaygal sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu huɗaɓe heferɗinaɓe. lootugol ngal ɗo ɗengal makko laɓɓinangal e lootugol kadi ndeɗo ɓernde makko nde tawata ko ɓernde majjunde, ɓernde nde tawata nde famale qur'ana e sunna, ɓernde niɓɓitunde nde tawata ndaygu natali e mayre,
ndaygu gomɗinal ndaygu iman naatali e mayre ɓernde nde tawata ko ɓernde hewnde tewkoto e konnaagu wonande ɓeeɗo sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tawata sen itti yumma meɗen khadijata radiyallahu anha kañumma e koto e konnaagu e ngaygu wonande ɓeeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tawata ko ɓurɓe ɗuɗude ɓen si wona ɓeeɗo seedaɓe ɓe kamɓe shi'a arrawafida ɓe ittintini ɓe wi ko ɓeeɗo wonno heferɗali haray ko ɗum ɗo woni unwan ɗiɗo silsilaji meɗen bi idnillahi tabaraka wa ta'ala haray noon ɗo kadi ko manhaji goto on wonde yaade e muɗum bi idnillah ko ɗum woni ye wattu yewtere makko nden heɗoɗen ko o wowlata kon si tawi en heɗike o yewti on sati rutten yeru ko o yewti wo rutten ɗon ɗon ɓanginen mere ko woni e muɗum kon fii goo on yo laaɓa yimɓe ɓen wonde ko yewtereji makko laaɓuɗi pos hara wona wiwgol tun o wi'i koyen heɗo ko o hooli kon tigin kanko oɗo neɗɗanke mo tawata ko tunuɗo on sati rutten noon konko o yewti ɗon bi idnillahi tabaraka wa ta'ala haray heɗen fuɗɗade insha allahu jalla wa ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد aray toɓɓere nde wonɗen e artude e fii muɗum ɗo kaka nanɗen e kanko kalo himo eto woofi hawrindirgol konngoli ɗin ɗiɗi konngol kaw addani en wo dalilaji tindinɗi wonde nelaɗo toɗɗino Aboubakry lonto e ko honno ɗum hawrondirirta e ko sahihul muslimu filli ka Umar ibn al-Khattab inni min simi lontini haray mi waɗi ko ɓurɗolam wadde ɓurɗolam moƴƴude waɗi ɗum ko Aboubakry simi lontinali haray mi waɗi ko ɓurɗolam moƴƴude waɗi ɗum ko nelaɗo Allah donc sahihul muslim hino qirriti e konngol Umar ibn al-Khattab wonde nelaɗo lontinali hay e goto e kanko noon woofiyo ɗen ɗiɗi yo waawu yaadude wo ko yo wi'e wonde haray Umar ko faandi ɗon ko nelaɗo toɗɗaki inde hay goto musidɗo teddo ko inni ko simi lontini ko fii lontingol wona e yeetede wona fii toɗɗagol inde ɓe wi'aali wonde men anndi a joopike ko hombolon soto kono men faala yeeto men inde nden o wona simi toɗɗike inde oye ko ɓe inni wonde ma ene a maayay a accira mofte nelaɗo ɗen wa dammiɗi ala ngaynaako donc wona e yewteede ko fii ko accirgol lontoto lontingol o wii kanko si o lontinaali haray wona kanko fuɗɗi angal lontingol wonde nelaɗo ɓe maayuɓe lontinaali donc ɗum naafi innugo ko toɗɗagol tun inde naafi toɗɗagol inde ɗum ɗon e wawata yaadude in astahlif na o nali in ko inni ko in astahlif o nali in o ayyin simi toɗɗike ko inni in astahlif si tawi mi lontini hare mi waɗi ko ɓurɗolam moƴƴude waɗi ɗum ko Aboubakry illam astahlif si tawi mi lontinali ko fi lontalle angal lontal woɓe woni e yewtude naya ɗaɓɓu ka yaara donc simi lontinali haray mi waɗi ko donc ala kulli haalin ɗum ɗon ko min baabi alzimuhum bima alzamu bihi anfusahum min ñaawiray on tun woni ɓa on wi'i sahihul muslimu no selli haray yon jaɓu wonde ma awa nelaɗo onon ɓe doɗanoki hay goto ɓe lontinali hay goto naya innu men Aboubakry lontini Aboubakry e hoore sahihul muslim nelaɗo lontinali inna men fof no selli imma ɓe lontini haray muslimu fenayi maɗum o woye ɓe lontinali muslimu ko gongo e yewdi haray ko wurɗa dalilaji ɗedduɗa wonde lontini Aboubakry fof a fenayi ɓa haray a wi'i a sellini sahihul muslim wonde nelaɗo lontinali hay goto haray ya andu kala dalil mo adduɗa wonde nelaɗo lontini Aboubakry haray ko fenandeji si tawi a jaɓi sahihul muslim fenayi
harayta hande gadda en de sahih muslim harayna de sahih donc ala ka yaltira don si wona neddo mo ala gandal wawa milanzode hakkille makko den sikka awawi ma dum afoli ko hikkiti don naam haray jamajul be en jentike kadi koko kanyum odo shi'ajo rafida yankejo o yewti ko tawata ko burtudum en hollude ko ha honto o majji o wi wonde mi hebata ka mi yaltira do dum holli wonde awa o fermi dambude den de fo majje tayno fi nafsil waqti fataha al abwaba kullaha wan nawafiz ma'an kanko neddanke on o ar o udditi dambude den de fo majje hagasi o udditi fenêtre je din fo non o wi immi wonde alaka mi yaltira tay o hollan non kam yaltira ndare alhali makko on ko hollata taw wonde ko neddo mo tawata ko neddanke sa jentike ko yewta ko ngasikkay paykun kun haqqille mun ƴaali woni wolde ma neddo mo tawata ko feetudo har haqqille de yeyi nanemo ya o wi wo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ko be maki ko illam astakhlif madum in astakhlif si tawi hawri mi lontini be makali in uayyin si tawi mi toddike ene jamajul be goddo no wawi lontinde hara o toddaki parce que kanko yuridu ay yufarriqa bayna al-istikhlaf wa at-ta'yin o fala sende nderde hakkune lontingol kanyumma e toddagol tawi non neddo wawata lontinde o toddaki dum do e fo meden hiden ande masalan si en dettido wana lando mo tawata ko laamido leydi président de la république si tawi hawri e misal o itti premier ministre makko on ene si innama premier ministre makko o lontinama goddo go ko honno hollata e wonde on do lontinama si tawi hawri inde nde yaltali ko honno on do lontinado andata wonde ko kanko lontina yimbe be ngadi anda ko kanko lontina si tawi inde makko nden toddaka dum do ko misal arana misal di mangal ko honno masalan sen detti neddanke mo tawata ko jongalle kanko neddanke on o fokkiti kanko neddo on o fokkiti yawgol nokkugo artirem mo tigi e ka hakkunde nelaado alayhi salatu wassalam e Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fewndo nelaado alayhi salatu wassalam iwayno Makka be fera be seno Madina fewndo be lontinno kanko tigi o wi nelaado alayhi salatu wassalam lontini Ali ibn Abi Talib ka bengure mabbe tay be wawata yaade be accirani bengure mabbe den jonno lontingol nelaado Ali ibn Abi Talib be noddu Ali be maki ya Ali ko ayyo Ali arwalo da ka danki an do suddo da suddare anden ka be noddano Ali ko honno Ali famiri ko kanyum ko honno kanko shi'a rafida yanke jon tigi o famiri ko Ali sinelaado on toddaki idan haray dum do ko hollugol on ko ha honto haqqille beedo don suddi ko jomi mewi kon fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun maana mudum berde mabbe den de uddama hande kadi be famata few mo fala sendirde hakkunde piiji di tawata disertata neddo wawata lontinde goddo a toddaki inde makko ne si a lontini mo a toddaki inde makko ne ko honno o andirta kanko tigi o lontike kadhalika ko honno bembe tawata kadi ko be o lonti e hoore mudum be andirta wonde kanko neddanke on o lontike dum do ko hollugol ha honto haqqille makko den jaasi ko ha honto haqqille makko den dedayti amma wi'ugol makko wonde e wawata wadde jam'u hakkunde Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu koko be maki kon illam astakhlif si tawi hawri mi lontinali haray mi wadi ko burdo lam mojjude wadi woni nelaadon alayhi salatu wassalam enen ahli sunnati wal jamaa kono mi jantore non odo ko neddo feno woni min yirko me yewti ko fu mi innali mo wonde nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be lontini goddo be toddike inde makko nen ahli sunnati wal jamaa be fop mabbe hibe fottani nelaado alayhi salatu wassalamu toddaki hay e goto be lontinali hay e goto sedemu en Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ko be maki ko nelaado alayhi salatu wassalamu lontinali hay e goto be toddaki hay inde hay e goto sinnama lontingol maana mudum aw be toddaki inde hay e goto be maki ko odo woni mo tawata on sini mayi ko kanko woni laamido on sarahatan
parce que hiɗen andi si tawi yewtere no yewtede no wodi konngol e maggol no heɓo ko wiyete mantuq no heɓo e maggol ko wiyete mafhum. Mantuq on ko honɗum ko zahir konngol ngol ko feññini kon, mafhumu on ko honɗum koko faamoto kon e yewtere nden. E andi ɗiɗo ko piiji ɗiɗi sertude en fof hiɗen jaɓi ɗum ɗo. No wodi mantuq ko tata ko zahir konngol ngol holli kon, no wodi mafhum ko tawata koko maana konngol ngol holli kon. Joni noon ahli sunnati wal jamaa kamɓe ɓe jogiti wonde Abubakrin radiyallahu anhu kamɓe ɓuri handude e lontangal ɓaawo nelaɗo alayhi salatu wassalamu feƴƴude. Sabu honɗum fadailuji maɓɓe ɗi nelaɗo alayhi salatu wassalamu janti ɗin e fadailuji maɓɓe arɗi ɗin tigi ka Qur'an, ɗiɗo ko fadailuji ɗi tawata hiɗi holla wonde hay goto e sahaba ɓen ala eɓɓodirowo e maɓɓe kamɓe Abubakrin as-Siddiq radiyallahu anhu. Nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yamiriyo Abubakar julnu, hari Ali ɓe wayasa hay e nokku. Ali ibn Abi Talib no wuruno. Nelaɗo alayhi salatu wassalam ba Umar julni ha ɓe gayni julde nden, nelaɗo on ɓe nelani Abubakrin seni ɓe maaki fuɗɗite julde moɗon nde yo Abubakrin julnu on. Ka hajjuɓe waɗi Abubakrin almami julɓe ɓen, Abubakrin woni yeeso maɓɓe ka hajjuɓe waɗoyi kamɓe khutba ko wiyete kon khutbatu Arafa. Wattude e ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam wono jangirɗen noon hadis Anas ibn Malik on mo Imamul Hakim filli ka mustadrak maɓɓe ɓe sellini mo. Ɓeɗo Banul Mustaliq ɓe landi ɓe neli Anas ɓe maaki yewlandanoɗa men nelaɗo alayhi salatu wassalam. Si ɓe feƴƴini ko hombo woni ko men jonnata, ma ko hombo men jonnata zakkaji ɗin ɓaawo maɓɓe, nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki yoɓe jonnuɗi Abubakrin. Julde nden Abubakrin woni almami. E nder ñalɗi ko nelaɗo alayhi salatu wassalam wawali julnude kon fof ko Abubakrin julni. Ɗum ɗon shi'ajo ko añi Abubakr wo girroto ɗum. Ma ɗum addana en ko hombo wonno julnude. Ɗimmitel muɗum ngel Abubakr woni almami ka Arafa, ɓe woni almami julɓe ɓen ka hajju. Tammun ɗum Abubakrin sappinama ɓeya yimɓe yo ɓe addu zakkaji ɗin ɓe jonna Abubakrin. Ɗiɗo ko piiji hollayɗi wonde Abubakr as-Siddiq radiyallahu anhu kamɓe hande e ngal ɗo lonta. Kamɓe woni ko handi e ngal ɗo lonta. Amma Imam Muslim ko ɓe janti kon ko hadis selluɗo ko ɗum Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe yewti. Joni noon ko honɗum hollata Umar ko faandi taw e oɗo istikhlaf ko toɗɗagol inde goɗɗo yiltitoɗe moƴƴa ndaaroyen ka Sahihul Bukhari, ndaaren ka Fathul Bari. Ko wonnon ɓeɗo shi'aɓe haqqille maɓɓe ɗen ko haqqille ɗaytude. Oɗo kalima mo Umar ɓe gollitiri ɗo illam astakhlif, si tawi mi lontinaali, maana on ko ɓe faandi ko simi toɗɗaki inde goɗɗo. Yiltitoɗe moƴƴa ndaaren ndeɗo deftere nde tawata ko ka Sahihul Bukhari, ha yehen siɗen faala ka Fathul Bari ka sharhu mayre fiye yi'u ko tawata koko ɓuri e yaajude ko hollata en maana kañum konngol ngol Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe gollitiringol ɗo. Ko waɗi si tawi hawri e yiltitike en ndaari ka Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari no waɗi dambugal ɓe maaki kamɓe babu qissatil bay'ati wal ittifaqi ala Uthman ibn Affan wa fihi maqtal Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ɓe waɗi dambugal kamɓe Imamul Bukhari ɗe wiyamo kanko Messie ɓooyi yo yew o janga ngal ɗo dambugal. Ɓe maaki bab dambugal qissati al-bay'ati wal ittifaqi ala Uthman ibn Affan. Yani bay'a kañum ma e pottal ko sahaba ɓen fotti kon e dow yo Uthman ibn Affan ɓe lonto. Si tawi hawri o ndaari ɗum ɗo, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓa kamɓe Umar ɓe tufama yehi ha yumma meɗen Hafsa ɓe fewti Abdullahi ibn Umar ɗo ko ala sabili al-ikhtisar wonde yarande en paseno juuti en sappanike mo ka wonɗon kala kadi faalaɗo yiltoy to ndaara. Kamɓe yumma meɗen Hafsa ɓe holli Abdullahi ibn Umar ɓe maaki wonde ɗa andi baaben ma o lontinaali. On saati Abdullahi ibn Umar ɓe maaki pellet mi yahay mi yewtida e baaben am fimo. On saati kamɓe Abdullahi ibn Umar ɓe tawoyi baaben maɓɓe ala sabilil ikhtisar ɓe weeɓitani ɗum baaben maɓɓe ene on jaɓay accirde ni mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam tawa ala hay e goto mo tawata
ko lontiɗo e dow maɓɓe on jaɓay wadde ɗum accironɓe wa dammiɗi tawata pellet ɗi ala aynowo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe jaabino Abdullah ibn Umar ɓe maaki si tawi hawri in astakhlif si tawi mi lontini haray mi waɗi ko tawata ɓurɗola moƴƴude waɗi woni Abubakr si tawi mi lontinali haray kadi ko pellet mi waɗi ko tawata ɓurɗola moƴƴude waɗi woni nelaɗo alayhi salatu wassalam ay simi waɗi simi lontini mana mum ko simi toɗɗike par ce que Abubakr kamɓe ɓe toɗɗini Umar awa si tawi hawri mi lontinali mana mum ko si tawi mi toɗɗaki ay nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe ɓe toɗɗanoke joni noon ko hollata e wonde Umar e hoore muɗum kamɓe tigi ɓe sappinno sahaba ɓen ko waɗi si tawi en daari qissa on no o ardi noon tigi ka sahihul bukhari haka fathul bari ɓe addi nder to wonde Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe makuno wonde min oɗo fiyake ba Abdullah ibn Umar fewtiɓe fi lontingol ngol ɓe maki oɗo fiyake mi faala hotude ka jomi an tabaraka wa ta'ala hara o wona nalan o ala e hoore am mana muɗum hara wiyoytake mi toɗɗike kaarijo ma mi toɗɗike kaarijo ma mi toɗɗaki kaarijo kamɓe bi mana ɓe maki ko mi faala ko yaltude e muɗum hara ala nalan wona e hoore am on saati kamɓe Umar ko honɗum ɓe waɗi kamɓe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe maki honɗum ɓe maki ma ajidu ahadan ahaqqa bi hadha al-amri min ha'ula'i an-nafari aw ar-rahti alladhina tuwfiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhum rad fasamma aliyan wa uthmana wa zubayra wa talhata wa sa'dan wa abd arrahman wa qala yashhadukum Abdullah ibn Umar wa laysa lahu min al-amri shay ndare moƴƴe on saati ɗum ɗo koko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe waddi konge yumma meɗen Hafsa ɓe maki min oɗo fiyake ko pellet mi ali handuɗo e makko ha heɓɓuri ɓeɗo yimɓe dental ngal nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe mi andi nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴini no weltaniɓe moƴƴan ɓe linti ɗo yogaɓe ɓe linti Ali ibn Abi Talib ɓe linti Uthman ɓe linti Zubair ibn al-Awwam ɓe linti Talhatu ibn Ubaydallah ɓe linti Sa'd ibn Abi Waqqas ɓe watti ɗon Abdurrahman ibn Auf ɓe maki onon ɗo yimɓe njel Ali go Uthman ɗiɗo Zubair tato Talha nayo Sa'd jowo Abdurrahman ibn Auf jeego ɓe maki onon ɗo jeego yo tawtu on bimana yo seedano on hombo Abdullah ibn Umar kono o ala fiyake nder ton hay fusta goto e mon toɗɗo mo ka hollugol wonde Umar faalanaka laamu ngu biɗɗo muɗum o onon ɗo jeego yehe ndaaro alhaali moɗon on kala mo fotti e muɗum e moɗon hande kadi fiyake on yaha e hoore on ɗon neɗɗanke ene ɗo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe sappinali ɓeeɗo yoɓe yawɓe suɓo hakkunde maɓɓe lontotoɗo pellet ɓe waɗi ko on ɗum woni ɓe waɗali ko ɓe toɗɗaki inde goɗɗo ɓe maki simi feƴƴini yo kaari ɗo lonto ɗum ɗo holli wonde messi e ɓooyi ronku sendidirde kanko neɗɗanke on ko wiyete kon oɗo istikhlaf o ronku sendidirde duggu ngu tawata ko wongu ngun ka haqqille makko e gonɗon sengo waɗi kanko o sikki si wiyama lontingol haray maana on joni no serti e si wiyama toɗɗagol anda si innama lontingol maana muɗum on ko toɗɗagol goɗɗo joni noon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kamɓe ɓe toɗɗaki inde nden kono noon ɓe accirano ni sahaba ɓe wonde joni ɓe ronki ɓe waɗande ishara e laawol ngol ɓe rewata ɓe sappini ɓe on non e ko wiyete shura o ɓe tindini ɓe wonde yo ɓe ndaaru ko lonto hakkunde maɓɓe kamɓe kono kamɓe Umar ɓe toɗɗanoki ɓe maaki kaarijo ɗum waɗi si tawi hawre ɓa ɗum ɗon waɗi on saati ɓeeɗo ari ɓe mooɓi tawi hiɓe ɗon ɓeɓe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe jantiɗo ɓa Umar gaynama surrede ɓeeɗo ɓe ari ɓe mooɓi e nder ko ɓe mooɓi kon kamɓe ɗon hiɓe jonnidirde pehe ɗen joni ko hombo woni ko lontoto e nder ka ɓe jooɗi ɗon oɗon Az-Zubair ibn al-Awwam ɓe maki qad ja'altu amri ila aliyin min on mi suɓike Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yo ɓe lonto on saati Talhatu ibn Ubaydallah
بماكي قد جعلت أمري إلى عثمان ممي ودي فياك أنغن عثمان لونتو أنساتي سعد ابن أبي وقاص بماكي قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ابن عوف ممي دتي فياك أنغن ودي مو عبد الرحمن ابن عوف لو كان وي مونو سي ولاندي كون دليل بيدو الله عز وجل وي وأمرهم شورى بينهم جومي من منتي صحابة بن هاو وي ɓeeɗo fiyaake maɓɓe on kamɓe ɓe diisondira hakkundaji maɓɓe ɓe jonnidira haqqille hay gooto e maɓɓe arata impose e hoore oya ɓe jonnidira e haqqille wa amruhum shura baynahum jono ɓeeɗo ɓaɓe ari ɓe toɗɗori ni haa gasi on sati abdourahman ibni auf kamɓe ɓe dari ɓe fewti ali ibni abi talib kañum e usman kamɓe le tigi ɓe toɗɗama par ce que e yi'iɗo wonde Saad ibn Abi Waqqas ko Abdurrahman ibn Auf be toddi ko Abdurrahman ibn Auf kanyum tippiti joni acci fiyaake hakkunde yimbe dido Ali ibn Abi Talib kanyum may Uthman ibn Affan radiyallahu anhuma on saati kambe Abdurrahman ibn Auf be nangi Ali ibn Abi Talib be maaki wonde pellet an Ali ko aneddo mutawata ko ajihaado e bengure nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yani ko ajiado yimbe nder suudu mabbe hida mari ngal bural ko wana non kadi ko a arano e natube ben kadina islam hida mari ngal bural on saati kambe Abdurrahman ibn Auf be manti don Ali ibn Abi Talib hagase yeso dum be gayni kambe Abdurrahman ibn Auf e nder ko ɓe manti ali kon se ndaari ka fathul bari no ari ɗon riwaya go mo tawata ko ziyada ka ɓe holli wondema ali ibni abi talibin ɓe fewtuno abdourahman ibni auf ɓe maaki a ɗettanaylan ahadi wonde oɗo fiyaake a toɗɗortamo goɗɗo fii wi'ugol wonde ko o neɗɗanke mo andanɗa hoorema mo hawtige nelaɗon alayhi salatu wassalamu enɗan bal ko toɗɗorta ko ɓa ko kanko ɓuri handude e muɗum on saati Abdurrahman ibn Auf be dettiri non kambe Ali be ahodi dum be yiltiti kambe Abdurrahman ibn Auf be fewti kadi Uthman ibn Affan ben don kadi be yewti fi mabbe be manti ben don haabe gayne on saati kambe Abdurrahman ibn Auf be maaki Uthman bantu jungo maada gon Uthman ibn Affan banti jungo mudum gon kambe Abdurrahman ibn Auf be maaki wonde ubayi'uka mimmi ahodi e maada mi yeyodi e maada yalonto mofte nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓawo Umar on saati ba Abdurrahman ibn Auf waɗi ɗum kisan Ali ibn Abi Talib kadi ay fa baya'a lahu Ali ibn Abi Talib kadi waɗi Usman bay'a mubasharatan yeso ɗum yimɓe wonnoɓe ɓen ka yaasi ɓe tawti ɓe wonnoɓe ka suudu ton ɓe fof ɓe waɗi Usman bay'a ɗum ɗo ko hollugol oɗo shi'ajo rafida yankejo wonde si innama illam astakhlif ma'na muɗum ko simi toɗɗaki ko ɗum ɗon woni fanunde Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nden ko ɗum ɗon woni ma'na on haray daragol makko kanko oɗo neɗɗo o wi'a o sennidira ɗum ɗon tindinali siwana majjede makko e angal famugol makko kaɗo dina nelaɗo alayhi salatu wassalam e famugol makko tigi kaɗo haala ka tawata ko haala arab rayde wi'a mo wono jantorande mo non hanki yo yaw moƴƴa o ɓeydita gandal makko ngal ko yowodiri kon e fiyaake kaɗo haala arab ko andingol ma wondema ko wi'uɗa wonde nelaɗo toɗɗaki kon wona gonga ma ka ahli sunna en addi karamakoɓe sellimɓe ɓen en addi karamakoɓe filliɓe yewtere nden donc haɗa nelaɗo meɗen muhammadi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe toɗɗike jama on wattani yiila e nder yewtere makko nden yimɓe yi'e ko ngalɗini ko honɗum woni ko ngalɗini e yewtere makko nden e wi'i ko deba shi'a e sunna toɓɓere aradere nden ko fii ko honɗum woni dalilji tindinɗi wonde nelaɗo toɗɗino imamu ali khalifatan lahu ko honɗum woni dalillaji ka sunna kadi tindinɗi wonde nelaɗo toɗɗino aboubacry joni noon an a addi dalillaji tindinɗi ɗum ha gayni a additi kadi a wi'i a jangali e deftere ahli sunna ka tawata nelaɗo toɗɗike inde goɗɗo
andi ko abdalo ko foko fenande ayirtike a wi'i kadi umar ko wi'iɗa ko wonde man nelaɗo to ɗaki inde goɗɗo ko fi noon ɗum wonde nge yewtude fimu joni noon minen min addanima hadiseji ka defte ahli sunna ka nelaɗo toɗɗi ali ibn abi talib karam koɓe sunna ɓen filli karam koɓe sunna ɓen sellini yewtere nden donc awa andi onon si on allah ka nelaɗo toɗɗi aboubacry awa andi toɗɗa ɗon ko ali ibn abi talib donc haray nayon jillidirinmaji ɗin amma inno haray o kadi ko seede hollowo wonde kañum oɗo rafedayankejo ko fenowo penale mawɗe wi'ugol makko wondema e nder yewtere amen nden ko men jooɗino kon débat on ko wonde goto kala yo addu nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko oɗo toɗɗi yani menen sunnayankoɓe men adda nelaɗo on ko toɗɗi yo lonto ko aboubacre radiyallahu anhu kambe kadi shi'a ben rafidayankoɓen ɓe adda wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam ko toɗɗi ko ali ibn abi talib radiyallahu anhu ɗum ɗo ko fenande ni ɗum ɗo min kala neɗɗo mo tawata o wi'i yo mi yewtir noon ko nelaɗo on toɗɗi ko kaarijo mi joɗodata e makko débat ko annoon nelaɗo alayhi salatu wassalam toɗɗaki min mi addata ka nelaɗo on toɗɗi kanko o addata ka ɓe toɗɗi ko wannon ɗum ɗon ala ɗum ɗon ko fenande no haray yiltite e débat amen on hay kanko tigi himo andi e nder ko men jooɗi ɗon kon ko atti men fuɗɗade koye hoore ɗin chartiji men wallino min wi'i wonde yewtere nden ko woni e yiilade e ngal ɗon ñallal ko toɓɓe ɗiɗi toɓɓere aranere nden ko yo men ɓangil dalilaji amen ɗin ko aboubacry ɓuri handude e lontal aboubacry ɓuri handude e lontal to kamɓe kadi ɓe adda dalilaji maɓɓe ɗin ko ali ibni abi talib ɓuri handude e lontal koni min yewtiri min yewtal ɗum fi addugol ko kaari woni ko toɗɗa ɗum ɗo ko hollaydu wonde shi'a arrawafida ko yimɓe ɓe tata ko feneɓe amma ka o wi'i ɗon wonde si tawi ahli sunna kañum alaka nelaɗo alayhi salatu wassalam toɗɗi abibacrin kamɓe shi'a arrawafida hiɓe mari ka nelaɗo on toɗɗi ali woɓe jantike ɗen hadisaji ɗo ko o fandi ko oɗo hadisu dar kañum ma e oɗo hadisu mo tawata ko hadisu on ka ghadir khum ɗo noon hiɗen andani hoore men hadisu dar on ɗon en ruttinomo déjà en hollino wonde hadise on déjà aya taw arɗo on zahir makko on no holli nelaɗo alayhi salatu wassalam ko wonno yewtude ɗon ko fi bani abdulmuttalib walla bani hashim ko wona noon hadise on e hoore makko sanad makko on en holli nduggu e niɓe no e muɗum en holli ko hadise mo tawata o sella e hoore ɗum sen ɗetti ma'ana makko on tigi nelaɗo alayhi salatu wassalam ko janti kon ɓe fewtini konngol ngol bani hashim ma bani abdulmuttalib ɓe landi ko hombo woni ko gomɗinta ɓe wallitoɓe e konko ɓe addi ɗon on laatanoɓe lontoytoɗoɓe e maɓɓe o wona khalifati fiikum e riwaya go khalifati fi ahli ɓe ma kaali ala riwaya arɗo khalifati fi ummati si tawi hawri kamɓe shi'a arrawafida hiɓe mari on ɗon riwaya yoɓe addan en mo ko waɗi noon o wodaka few ko khalifati fiikum e khalifati fi ahli bayti ko sifa ɗiɗo riwayaji ari kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki nokkugo khalifati min ba'di tawi ɓe fewti ɓe kamɓe bani abdulmuttalib amma khalifati fi ummati oɗo riwaya o meeɗa arde olle khalifati kadi min ba'di on ɗon en jantinoke abdourahman e oɗo neɗɗo abdoulghaffar abou maryam himo nder ton en holli karmokoɓe ɓen ko yewti fi makko ko wonde ko neɗɗo lowɗo hadisaje makko ɗettatake holli on ɗon riwaya ko riwaya mo tata ko o batila ko riwaya mo tata ko o da'ifa amma argol makko kanko neɗɗanke on e oɗo hadis mo tata ko ghadir khum allahumma man kuntum allahumma wali man walahu wa adi man aadahu e ko nandi e sifa ɗin piiji e wi'ugol wonde man kuntu mawlahu fa aliyun mawla oɗo hadis ghadir khum o hollataw fi ko wi'ete kon lontal ali ibni abi talib enen en firi hadise on ko o janti ko fi giggol yiɗugol ali ibni abi talib kamɓe shi'a ɓe wi wonde anno nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓa aya on o tippike يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ستوي كم بوئي وند نلادون كفاندي دون كو لونتال علي
ene haray nelaɗon jakka ko atti ɗum ɗon hari ɓe lontinali hari ɓe toɗɗaki lontal alingal ko wannon allahu wi ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik kamɓe ɓe wi ko lontal alingal wa in lam tafal si tawi a yottinali ɗum haray fama ballagta risalata a timminali yottingol nelal makko ngal kanko Allah idan haray ɗum ɗon ko holli en ko watti nde ñande jaka nelaɗo alayhi salatu wassalamu toɗɗaki lontal alingal ɓe jantaki ngal kanko ɗon o addani en oɗo hadisu dar mo tawata ko arnoɗo ka arande fewdo dina islamu fuɗɗi hari ay Abu Talib onno hari ay Abu Talib hari o ma yaali taw hari oɗo e hoore muɗum ma yaali taw woni Abu Lahabin ɓeɗo fof hari no nder ton joni noon si tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam kaka ghadir khum ɗo woni ko ɓe wiya yo ɓe yotti lontal alingal holle jakari ɓe yottinaligal ɗum ɗo ko honɗum ni ko firtodirgol hakkunde maɓɓe kamɓe shi'a ar-rawafida hunde ɗimmere nden nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe iwi ka hajju ka tawata ɗo yimɓe ɓen ko ɗon ɓuri heewude ɓe makka ɓen no ɗon yimɓe arayɓe ɓen fof no ɗon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ho ɓanginali ɗon lontal alingal ɓe iwɗon few kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe seni haka ghadir khum ɗum ko tumbere nokkure wonde hakkunde makka e madina tawi ɓeɗo hajjiyankoɓe makka ɓen no makka iwruɓe e cayego kadi ɓen ɗon hooti joni nelaɗo alayhi salatu wassalamu no wondi eɓe ɓe ardi ɓen ene ko ɓeɗo tun haton jini e andugol wonde ko ali hani lontade mofte ɗen ko honɗum adi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yottina ɗum ɗon fewdo jama o mooɓi ka hajju ɓe waɗi khutba maɓɓe arafa on haa ɓe gayni kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe toɗɗaki ɗum ɗon ɓe jantaki ɗum inan ko wonɗo e proparannade ɗo inna on jantike nelaɗo on toɗɗike ɗum ko fenade noon Ali ibn Abi Talib tigi ɓe maki nelaɗo alayhi salatu wassalamu toɗɗaki ɓanon a aroyayi waɗugol i'tirade nden ɗon toɓɓere on sati en fensitoyayi fiyake kañum nden toɓɓere ɗon bi idnillahi tabaraka wa ta'ala haray yama o yo jento moƴƴa yewtere makko nden ko neɗɗo mo tawata ko shi'ajo fenowo firtodirowo kadi ko mawni ma wondema sahaba en ɓe fof ko e nder gollodiral Aboubakry e nelaɗo ko ɗon ɓe faami wondema ko Aboubakry haani lontade musidɓe tedduɓe ndaren e nder yewtere aaden gooto o wi'i dalillaji arani ɗin ko tindinɗi wonde nelaɗo lontini Aboubakry o firtiɗin ɗon o firtiriɗi honɗum innugol nelaɗo toɗɗaki inde hay gooto o feƴƴi ɗon o wi'i sahaba en ɓe faamu e nder gollodiral nelaɗo ngal wonde ko Aboubakry haani lontade donc ardengol Aboubakry ko tippa ɗum e faamu mo sahaba en faami jon noon enen siɗen yewtude fi dalil ko qur'ana e sunna jon noon faamu sahaba en wona sunna ko woyte sunna ko maaku nelaɗo e kongo e golle nelaɗo e ko waɗa e fennero e fanki jon noon ko sahaba en faami ɓaawo nelaɗo donc aray en andi ɗo dalil ala qur'ana ala sunna ala ka tawata hino toɗɗi Aboubakry lontanaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ɗo haray ɗum ɗo kadi ko hollay ɗum ko ha honto shi'a ɓe majji ko ɗum ɗo tigi woni sabu majjere maɓɓe ne on nani ko o wi kon wondema ko qur'ana kañumma e sunna o aybini ko wiyete ko faamu ɓeɗo sahabaɓe ko ɗum ɗon majjini dendanigal yimɓe ɓe tawata ko yimɓe bidaɓe ndare moƴƴa Allahu tabaraka wa ta'ala kanko ko o manti kon alhaali ɓeɗo sahabaɓe e faamuji maɓɓe ɗi jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah azza wa jalla o wi ɓen adiɓe e natugol e kaɗo dina islam gila e ɓeɗo tawata ko feruɓe kañum may ɓeɗo ta kamɓe madina jomi me watti ɗon e kala artuɗo ñentini ɓen ɗon e hoore ko ɓe wonno e muɗum kon e faamuji ɗi ɓe wonno e muɗum ɗin allahu wi ɓeɗo ɗiɗo groupaji tati radiyallahu anhum allahu weltanike ɓe
kanko tabaraka wa ta'ala wi waradu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar kono non do tindinta sina jokkugol faamuji beedo sahaba beedo be faamuji mabbe di be faami be gollitiri din ko dimbe gollitiri Allah azza wa jalla wi bi radiyallahu anhu ha kanko Allah wi kala jokkudo be kadi haray radiyallahu anhu Allah wi wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar dare odo shiajo rafida yankejo no aybinana en ko wiete faamu sahaba be se ndari aya dimmo Allah azza wa jalla wi fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah wi sitawi hawri beedo gomdini beedo heferabe gomdini yeru onon sahababe Muhammadu ben alayhi salatu wassalam ko gomdin don ko Allah wi faqad ihtadaw haraybe fewi holli enen kadi si tawi en gomdinay sen feeway ko be gomdinen sifa ko sahaba ben gomdini kon shi'a ar-rawafida be lundi ko sahaba ben faami kon be majji be woni yimbe be tata ko majjube lawol ayatan mo Allah azza wa jalla wi wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira o wi kala lundido nelaado alayhi salatu wassalamu baawo pewangal bangandem o tewi pas o jokki ko wona laawol gomdimbe be fewndo on don aya tippoto ko hombe wonno gomdimbe be si innanoma ya ayyuhalladhina amanu ko hombe nototono ko sahababe nelaado alayhi salatu wassalam Allah wi o lundi nelaado alayhi salatu wassalam o lundi beedo sahababe nelaado alayhi salatu wassalam Allah wi men fewtinaymo e majjere nde o subi fewtugol nden yeso dum men naado yamo yite jahannam nela don tigi alayhi salatu wassalam be makani khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum hadithon ko hadise selludo ko non hiden andani hore menen kanko hadise on himoka sahihaini hadith Abdullah ibn Mas'ud nelaado alayhi salatu wassalam me maki ko buri moddude e yimbe ben fu si annaba ben enelabe ben feƴƴi qarni ko hirde anden dum woni sahababe ambe onno be do burirta moƴƴurde ta ko faamuji bondi be mari kono do wata gasirna yeso dum nelaado alayhi salatu wassalamu be makani en ka hadisi Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu wondo ka musnad Imam Ahmad ka sunan Abi Dawud ka sunan Tirmidhi ka mustadrak lil Hakim nelaado maki alayhi salatu wassalam innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin al mahdiyyin en ande khulafa ar-rashidun al mahdiyun ko Abu Bakr e Umar e Uthman e Ali radiyallahu anhu bedo nelaado alayhi salatu wassalam be yamiri e wonde yenyentin sunnaji bedo din yenyentin sunnaji bedo kono wallata en ko bedo na yawni al khulafa ar-rashidun ko hadith mutawata ko hadith Safinata ibn Abi Abdurrahman mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hadith wondo ka musnad Imam Ahmad Sheikh al-Albani be sellinim kanyum سفينة ابن أبي عبد الرحمن بماكي نلان عليه الصلاة والسلام ماكي الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا بماكي وند كويتي خلافكم باو أن كويندر دوبي چپند تتي واتا سفجرون خلافة او ونتاي لامو جون ننداري وانا سفينة ابن أبي عبد الرحمن بماكي نون سندتي دوبي دي أبو بكر لونتي واتن اسابو عمر لونتي كو وني سابو يدي e sappo e didi ko Usman lonti ko woni sappo e nay sappo e didi kanyum e sappo e didi woni noga e nay e jeego ko Ali lonti ko woni cappande tati ko be do wiete al khulafa'u ar-rashiduna idan haray ko ayyo shi'ajo be do sahababe ko wono Ali ibn Abi Talib tigi jantori non kono ka jabagol mabbe Abu Sufyan wondema Abu Bakrin simeyi ano ko kanko woni ko handi e lontangal men accidatano mo e lontangal ko wadi non ko o neddo mo tawata go nelaado alayhi salatu wassalamu ko kanko wonno thani al-ithnain ka fammere kambe dido wonduno wono ardi non e makuji mabbe go kambe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu katabintingol mabbe ko fi hondu woni ko be accitirani ngudo laamu e jungo Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ko wana non kambe Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nelaado alayhi salatu wassalamu kambe ardinno e julde den fewndo be nawnuno
ɗum ɗo fuu e ko wona ɗum ɗo no holli men wondema ko kañum Abubakr as-Siddiq radiyallahu anhu woni ko handi e ngal ɗo lontal. Ray oɗo shi'ajo rafidayankejo ɓanginanen mo moƴƴa fiyo o faamu wonde kaɗo diina goɗɗo ɗettata qur'ana e sunna tum famana hoorema tawa faamirali no sahaba ɓen ɓe faamirino. haray ko faamu sahaba en awa yiɗo ɗen ɗon kadi yalli ɗon hino selli yalli sahaba en faamuno wondema e gollodiral Aboubakar ngal e nelaɗo wonde Aboubakar no handi lontade arten ɓay woni nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fatike o yewtoyi e nder yewtere nden o wi'i sahabaɓe ansariyankoɓe tumbodiri to no waali fure surrakata o sahabaɓe ɓe ansariyankoɓe tumbodiri to ɓe inni ɓe ɗaɓɓude kombo lontoto Aboubakar en nanni ɗum ga kañum kadi accini no waali ko fure kanko e Umar ɓe yehi ɓe tawoyi ɓe ya ton ansariyankoɓe inni ɓay ɓeɗo ari joni menen men ɗaɓɓay hoorejo amen on kamɓe ɓe ɗaɓɓa hoorejo maɓɓe e joni si tawi sahaba en faamuno wonde gollodiral nelaɗo e Aboubakar ngal ko tindinnon ko Aboubakar lontoto ko honno ɓen ɗon tumbodirani ɗon ɗaɓude khalifa no ɗaɓude kombo lontoto ko honɗum ɓe wi'ani minna amiru wa minkum amiru menen men ɗaɓɓay on ko ɗaɓɓe hoorejo si tawno hara himɓe faamuno ngu faamu ngu kala woni e yewtude fi mum ɗo ko fenande ɓay Aboubakar ari ɓe yewti ha tawi ɗum ɗa gasata o wi'i wondema ko honnum Aboubakar dallinorno ko wondema nelaɗo maki wondema lontangal ko Quraysh jeyi ɗi dalillaji ɗi dallinorɗa ɓawoɗa fof ɓe dallinorano ɗin ɗon fof ɗi dallinoranoka donc watti ɗon kadi honnum Aboubakar inni Umaru fontu jungo ma ngomi fotanama si tawi Aboubakar no faamuno wonde jopalle nelaɗo ɗen ko tindinda ko kanko woni mo Allah e nelaɗo on toɗɗi ko honno o ƴettirta huunde nde o ɗaɓɓanade hoore makko ko Allah e nelaɗo suɓinde jonni mo ko honno o ƴettata nden o inne joni o jonna e goɗɗo go Aboubakar faamano ngu faamu ngu kala woni e yewtude fi mum ɗo si watti ɗon Umar hinni o woyi ko an mi wotanta o waɗi mo bayƴa on noddi jamma on e fotangol mo donc sahaba e ɓen ɓe faamano wondema gollodiral nelaɗo e Aboubakar ngal hino tindini ko Aboubakar ardoto ɗum ɗon yewtereji men ɗin holla wondema yewtereji ɗi janguɗen e ɗumaɗin ɗi tindina wondema nelaɗo hino toɗɗimo e nder gollodire maɓɓe ngal aray ɗum ɗo kadi ko hollay ɗum ko ha honto oɗo neɗɗanke o majji hattirde majjugol ka wi'ugol makko wonde ɓeɗo sahabaɓe ko fi honɗum kamɓe ɓe faamano oɗo faamu kanko e faamu makko wonde ɓe faamano ɗum ko fi honɗum kañum ansariyankoɓɓen ɓe toɗɗi mo tawata ko lontotoɗo ka maɓɓe ɗo en jantanto mo ko honɗum taw itti Aboubakr as-Siddiq radiyallahu anhu kañum may Umar ka ɓe wonno ton hewtini ɓe ka ansariyankoɓe wonɗon jantanoɗen mo qissa on hara ko ala sabilil ikhtisar fiyo o faamu ko honɗum wanno ha ɓen ansariyankoɓe ɗon ɓe yewtirino oɗo si tawi hawri en daari haysi ko ka Fathul Bari yawɗen e yi'ay ko laaɓi e fiyake kañum ɗum ɗo ko nden mo jantanade ko ala sabili yani al ikhtisar nde Aboubakr as-Siddiq radiyallahu anhu ɓe senino ɓe tawi nelaɗon alayhi salatu wassalamu feƴƴini ɓe tawi sahaba ɓen no woodi e maɓɓe ɓe tawata ko ruttinniɓe fi feƴƴingol nelaɗon alayhi salatu wassalam yeeso ɗum kamɓe Aboubakr as-Siddiq radiyallahu anhu ɓe naati ɓe ndaari nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe tawi pellet nelaɗon alayhi salatu wassalamu feƴƴini on sati ɓe lunni nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde ko pellet on meeɗi mayde nde windana ɗon nden on meeɗitata mayde nde wona ndeɗo kamɓe Aboubakr as-Siddiq radiyallahu anhu ɓaɓe yalti ɓe fewti sahaba ɓen ɓe maaki halummu ilayya areta wollan ɗo areta wollan ɓe ari ɓe tawi ɓe kamɓe Aboubakr as-Siddiq radiyallahu anhu on sati ɓe jantaniɓe ko ɗuuɗi
ender dum be maki man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut. On sati be jangi yogay ayeje de tata ko hollayde nelado alayhi salatu wassalam no fe'ina ender dum don ka abubakar woni banginande sahaba ben don wonde nelado on fe'ini alayhi salatu wassalam ko don hobbe ari tawi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu be wi awa umar ansari yanko ben be woni e nokkuto kambe e hore mabbe ni hibe e fi subagol ko hombo woni ko wonata hore mabbe baadu wadi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu be tawi abubakar as-siddiq radiyallahu anhu be humpiti abubakar on sati be maki joni yo be yawton wata moftene lano on sallallahu alayhi wa sallam de feccio wata sahaba be feccio hande kadi be sorto e mobondirande nelado alayhi salatu wassalam acci benden e mudu wana anyugol nelado alayhi salatu wassalam wana fi welsindagol e fure mabbe on kambe nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bal ko nabunobe ko fi honnum ko fi yobe daro yobe ndara ko gerete ha hara odo fiyake o bonali fewtawa ko jubbudi ni nelado alayhi salatu wassalam acciri bendin ndido ndi lancaki hakkunde mabbe be ari ha be hewti be hewti be tawi be do tawi Sa'd ibn Ubadata hibe wali hibe nawni e nder dum jodago hewtugol mabbe neddo goto e ansariyanko ben o udditi yewtere wanno Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kambe tigi be jantani en ko holno dum fe'ire hede wi'a mo kanko shi'ajo o yow ka sahihul bukhari o walli torakadi fathul bari on fi o mobu riwayaji ardidin o faama on sati on don ansariyankejo o udditi yewtere o yetti Allah azza wa jal o manti Allah subhanahu wa ta'ala e nder dum o janti alhaali on o holli bural ngal tawata ko bural ngal kambe ansariyankoɓe be jogiti o wi joni haray tigi fiyake on ko kambe woni beedo ansariyankoɓe be jogi ngal do bural tay tindinande makko nen ko holli awa kambe ko kambe woni ko hani lontade e nder ko o yewtata ko Umar be maki mi falamo tajitude e haala kono Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu be makani mi ala rislika ya Umar wonuka wonda ta jab mi acci ha o gayni jantade Abubakar etti yewtere nden jonniti be gonga e bural ngal be mari ngal hagasi on sati kambe Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu be janti non hollugol be wonde odo de golle do ko Qurayshi woni ko jeyde on sati Sa'd ibn Ubadah be maki telehida andi nelado alayhi salatu wassalamu be makuno wonde law salaka an-nas wadin wasalakat al-ansar wadin la salaktu wadi al-ansar Abubakar be maki ene Sa'd ibn Ubadah ko pellete ankalle da andi nelado alayhi salatu wassalam be maki inna hadha al-amra li Quraysh endar dum don joni be woni e yewtude goto kala e mabbe no addude adillaji mudun din ender dum kambe beedo ansariyankobe be faami wonde jakayo ko Qurayshiyankoɓe hani lontade e nder dum goto e mabbe dari inni wonde minna amirun wa minkum amir joni ko wonde wadde ko goto kala e menen ansar men heba amir laamotodo men onon muhajiruna hebon amir laamotodo on sati Abubakar en be holli wonde dum do wawata gasude mofte nelado alayhi salatu wassalam ko beede wona e hoore no nelado alayhi salatu wassalam acciride non tawhid e mobondir e nder dum on sati kisan Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu kambe be subi yimbe dido be banti jungo Umar ngom be banti jungo Abu Ubaidata ibn al-Jarrah be maki beedo dido ndare goto kala e mabbe kala mo waddon bai'a e mudum haray on don me yondino raymo koko be maki dum don non o da neddo wi minna amir wa minkum amir jonnon on alhaali don o wi kanko shi'ajo on wo be da faamano de bure de Abubakar jogitido bale be faaminano ma en aro yaydum don bawo be andinede bawo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kanyu wadde Abubakar bai'a kanyu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be jantike yoga e bure Abubakar be da e hore mudum den bure don de artuno e haqqille mabbe den be faami ko di hay goto e mabbe wadano i'tirab si tawino hawri kambe ansar be jabano ko Abubakar handi e ngal bural don
ɓe waɗayno itirat kono shi'ajo yo holli en ko honto ɓen ansariyankoɓe ɓaawo ɓe yewtede fi ɓure aboubacrin ɗen e umar wadde aboubacre bay'a ɓaawo ɗum ɗon ko hombo e maɓɓe woni ko dartino ko hombo e maɓɓe wi'uno min mi tawta ansariyankoɓe ɓe dendagal maɓɓe yo addani en goto yeeso ɗum wi'ugol makko wonde aboubacre siddiq radiallahu anhu kañum dallinorano ɗin ɗon ɗum ɗo ko feetereni kono aboubacrin ardata ɓe tawa ɓen ɗon ɓe makawa haray min ɗon andi nelaɗo maaki e en hunde kaari komi woni kaarijo komi woni kaarijo komi woni kaarijo wona aboubacre no ɓurtini hoore mum e dow luttuɓe ɓen ɗum ɗo ko jikku moƴƴuɓe ɓen da'iman ko ɓe tippitotoɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko honɗum ɓe maaki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e hadis maɓɓe wonde la yambaghi li ahadin an yufaddilani ala yunusa ibni mata hanana hay goto e moɗon nde o ɓurnatanmi hoore annabi yunus eɗen andi le nelaɗo no ɓuri annabi yunus ko honɗum karmo koɓɓe maaki firo ɗum ɗon ko tippitagol nelaɗo on alayhi salatu wassalam ko tippitagol maɓɓe aboubacre ɗo ko neɗɗo tippiɗiɗo allahu ko ɗum sifori ɓe kamɓe sahaba ɓen ka qur'an o wi adillatin ala almuminin ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko ɓe tippitaniɓe gomɗinɓe ɓe moƴƴa kanko allahu jalla wa ala o wi ruhama baynahum ko ɓe yurmodirɓe kadi hakkundaji maɓɓe aboubacre ko neɗɗo newiɗo ko neware maɓɓe nde waɗi ha kamɓe aboubacre siddiq radiallahu anhu ɓe jantanoki ɗiɗo piiji wona do fi angal andugol ko neware maɓɓe nden haɗunoɓe jantade ko annon hadisaje ɗen hiɗe tabiti hiɗe selliken hiɗe wooda kadi hadisaje ɗe tata ko ɗe mutawatira yeeso muɗum umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ba aboubacrin ɓanti jungo umar ngon kañum may jungo abu ubayda ngon on sati umar ɓe maaki wonde bal anta ya aba bakrin ana ubayi'uka ɓe maaki an aboubacrin ko an min mi waɗi bay'a ko an woni ko handi e ɗum umar waɗi ɗon aboubacrin bay'a kamɓe umar ɓe ɓangini ko fi honɗum ɓe waɗani aboubacre bay'a yo yaw ka sahihul bukhari ko janta qissa on ɗon umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ɓe janti yeeso ɗum abu ubayda kadi waɗi aboubacrin bay'a kamɓe ansariyankoɓe wonnoɓe ɗon ɓen e muhajirunaɓe wondunoɓe ɓen ɗon e aboubacrin ɓe fop ɓe kafi ɓe waɗi aboubacrin bay'a ko ɗum oɗo shiyajo o darotoɗo o ɗuman nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki la tajtami'u ummati ala dalala ɓe maaki mofte anɗen ɗen fottata e hoore majjere joni noon aboubacre siddiq radiallahu anhu ɓaaɓe lontike ha gasi ɗum ɗon gasi ɓeya luttuɓe arama ɓe humpitama ɓe fop maɓɓe ɓe wanno aboubacrin bay'a ko wannon ali ibni abi talib e hoore muɗum wanno aboubacrin bay'a no hadis on no ka sahihul bukhari e ka sahihu muslim ka ali ibni abi talibin ɓe arnoɗon e kikiɗere ɓe waɗi aboubacrin bay'a sahabaɓe luttuɓe ɓen ɓe wi asabta modi a hawrodiri a feppodiri e gonga joni noon si tawi ko gonga ali ibni abi talibin waɗano aboubacrin bay'a haɗay ko fi honɗum ali juulirno ɓawo aboubacrin ko fi honɗum ali juulirno waktuji ɗin ɓawo aboubacrin juuli juma ɓawo aboubacrin wondi e aboubacrin kadi yeruɗinɗi ɓe wondi e maɓɓe ɗon fo ɗum ɗo ko hollugol wonde kanko oɗo neɗɗo shi'ajo ko neɗɗo majjuɗo innugol makko sahaba ɓen famali ɗum ko haqqille makko fanɗuɗe raɓɓiɗuɗe ɗen ko ɗum ɗon woni ko hollimo ɗum ko annon kanko ko habbino koyo sahaba ɓen janto dendanigal ɗen ɗon hadisaje ɗen ɗon nokkele tawi noon hadisaje buyino ɗon ɓe tawata filliɓe ɗen ɗon hadisaje e hoore muɗum sey yeyi en ndaari ɓen ɗon fop ko wodnoɓe aboubacre as-siddiq radiallahu anhu oɗo bay'a hay goto e maɓɓe dartanoki wonde ko aboubacrin hani lontade nam haray en wawi famude dalillaji ɗi yo yewtunoɗin fo o firtiɗi wona ɗin tindini aboubacrin ko lonto wo ko faamu sahaba en ari e faamu sahaba en kadi o wi'i en ɗum kadi haray wondema en andi sahaba en tummodirno fi ɗaɓɓugo lontotoɓe harana aboubacry donc ɓe famano ɗum ko kalu tum woni e ɗaɓɓude woni e moƴƴinde innugol ko ɗum ɗo nelaɗo ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo kono ala e deftere ahlu sunna ka tawata o inni kanko tigi o inni kanko ko sunna en fof hino fottan hiɗa toɗɗake e goto e fi ɗum ɗon andi ko fenade donc o duwaka yewtude fi sunna saabu anda deftere ahlu sunna ɗen toɓɓere nde
haray ɗum ɗo kadi ko ɓanginay ɗum oɗo shi'ajo majjere makko nden haray hiɗe wi'amo wonde maɓɓe ɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam yo o addan en e maɓɓe ɓen ɓe tawata ko salinoɓe lontal aboubacrin ngal ɓe tawata ɓe jaɓano wadde aboubacrin bay'a ɓe yaltuno ɓe woni feere ɓe inni menen min yalti e ley maɗa an aboubacrin na an hani lontade ɗeɗo mofte yo addan en ɓen ɓe tawata ko waɗunoɓe ɗum ɗo e zaman aboubacrin ko noon aboubacre siddiq radiyallahu anhu lontal maɓɓe ngal sahaba ɓe fop maɓɓe ko waɗɗo bay'a muɗum on ka arande laawol e nennitiɗo e bay'a muɗum on si waɗoy kono ala e maɓɓe hay e goto mo waɗano aboubacrin bay'a ala e maɓɓe hay e goto yaltunoɗo e ley aboubacrin wi'ugol wonde wanaɓe handuɓe e ngal ɗo lontal ɗum holli wonde ko ittifaqan bayna sahaba ko noon sahaba ɓen kamɓe ɓe ala no naafigiyagal si tawi ɓe tawta ɓe ɓanginay ɓe tawta kamɓe naɓe shiyaɓe rafidayankoɓe tawa aray ɗo yaltina doloke danejo ta ko ɓalejo woni ko ɓorni ɓeɗo kamɓe wana noon ɓe way joni yo addan en si tawi na e sahaba ɓen faamu maɓɓe e pottal maɓɓe aboubacry lontani yo addan en ɗum dalilaji ɗi jantani ɗen moɗin fof ko dalilaji ɗi tawata ɗi dendanigal majji hiɗi waɗa ishara wonde aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu kamɓe ɓuri hande e lontanga en jantanike mo nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe ardini aboubacre yerko ɓe wawali julnude ko fop ɓe makali aboubacre julnu hande oɗo julna janggo ɗum ɗo fof ko aboubacrin julni ma ɓe addana en ko hombo arnoɗo ɗimmitel muɗum ngel nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe nabi aboubacrin ga hajju arano yo wonu almami kañum sahaba ɓen ton yaha waɗana ɓe khutba hajju on ɗon kadi hay goto wonano e nden ɗon nokkure tammum ɗum nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama kamɓe e hoore maɓɓe ɓe ɓanginani en wonde si tawi ɓe ala ɗon zakkaji ɗin yo aboubacrin jonne ɗi e ko wona ɗum ɗo e ɓure ɗe tawata ko ɗe ɓe jantani aboubacre as-siddiq radiyallahu anhu ha kaɓe maki ɗon e hadis mo ali ibni abi talib ɓe filli wonde iqtadu billadaini ba'di anno oɗo hudayfata ibn al-yaman afwan ɓe maki iqtadu billadaini ba'di abi bakrin wa umar ñentine ɓen ɗiɗo ɓe tawata ko aroyayɓe lonto ɓawo an aboubacre kañum may umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ɗo fof ko hollay ɗum wonde ɓure aboubacry ɗen e hoore sahaba ɓen ɗum yeddata ɗum si wona neɗɗo mo tawata ko mo haqqille muɗum ɗen niɓɓiti neɗɗo mo tawata ko mo ɗure muɗum nde wondi e nduggu naam fi mun ɗo kadi ko wi'ugol mo wondema ali ibn abi talib fewno ko o abdourahman ibn mulji mo soppiɓe wo ɓe makanano yoɓe wasiyo ɓe maki nelaɗo wasiya no woki sakkuɓe wasiyo ko woni tun nelaɗo maki allahu on sifalnama jama on moƴƴere o tumbindireɓe e dow ɓurɗo moƴƴude jama on ɓawo nelaɗo nde yewtere wohi mo yalti nde talhisu safi o deftere siya on andi karam koɓe sunna ɓen ko ɓuri tampinde ɓe maɗum le groupe kalo en karam koɓe sunna ɓe siya ɓe nde ɓe winda deftere ɓe yongitorta tum feere maɓɓe e faawu maɓɓe ngun ɓe adda e yewtireji ɓen nayi ɗum ɗo yewtama ɗum ɗo yewtama ɗum ɗo yewtama ɗum ɗo yewtama kono haray ko selli e nder ɗum ɗo kon fof ko ɗum ɗo ono karam koɓe sunna ɓen noon si ɓe yeehi e majje ko innugol ton hunde kar no windiga saafi ton joni wono mi addiri o hadisul sagalayni min ni koye sahih bukhari sahih muslim donc sunna no sellini mi addiri ko ɓe sellini kadi si mi addi hadisu daari on meddani on karam koɓe selliɓe ɗum ka sunna e joni noon kanko ɓayi mo andi hadise mo addi ɗo on hino winji ton kono wona selluɗo o addali komɓe sellini hadise on par ce que hadise on ko addama ɗon kono ko fennugol mo hollugol jama on wondema yimɓe no fendiri ni kadi wi imamu ali wi ɗum hagoɓe wiyani donc hadise on wona selluɗo yewtere nde winji ton kono ko fennande hay winduɗo ma on wona ɗum ɗon woni ko o yaari ori ko o sellini o addu ɗum ɗon fi andingol janggo on hay ɗum ɗo kadi no wiya fi sa hawre e ɗum kono wona gonga hay sen arti e hadise en joni en wi'i ko nungam ali maki ɗon ɓe maki winni ali wasiyo
imam ali maki nelaɗo wasiya noki lan yomi wasiyo ɗum nelaɗo wasiya noki sakko mi wasiyo min kadi ɗum woni nelaɗo yamirano lan yomi wasiyo goɗɗo goo par ce que en jangiɗo hadisiji ka tawta nelaɗo ɓe toɗɗike ko hombo ardoto gila imam ali hay hewti imam madi kono ɗum ali wasiyoto ɓawa ɗon kadi minen diine amen kan ko Allah e nelaɗo woni ko yottinta imam ali en hay fuyi ala golle ɓawo nelaɗo sina ɓangingol ko nelaɗo addi kon fuyi ɓe ala ko ɓe ɓeyda hoore ɗon donc ɓay nelaɗo toɗɗike ko homɓe ardoto ala ko ali hanne kadi inna ɓawa ɗon min kadi mi wasiyoto ɗum ala ɗon sakko sara nelaɗo yamirnomo si feƴƴi an kadi sa hewti hoɗum ɗo wasiyotoɗa ala ɗon ko feere amma noon innugol ɓe wasiyake hoore defte sunna e siya hino yamiri nelaɗo hino makita neɗɗo waalo hara wasiye makko on alaka ley ngawlu makko ɗum ɗon julɗo fof hino wawi hani wadde wasiye julɗo fof hino hani wadde wasiye hay ka qur'ana on hino toɗɗi ɗum e nder simore bagara anon joni tawi ko hadise lundiɗo ko qur'ana wi kon faalaɗa dallinorde fi tun tabintingol ko faalaɗa tabintinde ko haɗa wawi dallinorde kono qur'ana no toɗɗi wonde ko wiyete wasiya go ko hanan ɗum kala julɗo ko hanan ɗum kala neɗɗo ko hanan ɗum kala aden anduɗo ko fewndi donc nelaɗo wasiyino ahlul bayti yimɓe wasiyino na noon fi toɗɗagol lontotoɓe ɓe ɗum ɗon ko Allah e nelaɗo toɗɗi ko homɓe lontoto haray si Ali ibn Abi Talib si yewtoyi fimum ko ɓangingol ko nelaɗo mako noon amma ɗo kadi nde ɗo yewtere makko ko yewtere nde tawata ko holla e nde wonde shi'a ar-rawafida ko ɓe mahayɓe piiji ɗin e mbeleɗe maɓɓe ɗin nde ɗo yewtere Ali ibn Abi Talib ko yewtere nde tawata e yaltinide e defte maɓɓe kamɓe shi'a ɓe na hay deftere wotere na talhisu shafi littusi tun ashafi tigi li alamil huda al murtada no nder ton jono wi'ugol makko wonde ɓeeɗo ko ɓe janti kon ɗo ko fiyake fi addugol haa gasa wi'ama ɓe fenna ko honɗum hadi o jangana en konngol maɓɓe ngol ɗon ka ɓe wiɗon oɗo riwaya o sella yo addani en ngol konngol par ce que enen nane hadisaje ɗe wiwɗen moɗen ahli sunna ɓe jantikeɗe e hoore ɗe sella en ɓanginanimo ko honɗum hadi ɗe sella yo ɓanginan en ko honɗum hadi oɗo hadise o sella e Ali ibn Abi Talib oɗo athar ko honɗum hadi o sella yo o jangan en kadi ko honto windi ka talhisu shafi ton littusi e ka ashafi tigi li alamil huda al murtada ko honto ɓen ɗon janti ɓe wi'i wonde oɗo hadise kadi no wowlede de kono noon ande ko o fenandejo ko honɗum hadi o jangana en ɗum ko sabu tawde ko fenande ko kanko mesiye ɓooyi woni ko faami nguɗo faamu ngu tata ko faamu alingu haray amma wi'ugol makko wonde ma'ana kañum asar on landagol Ali ibn Abi Talib si tawi hawriɓe wasiyotako ɓe maaki nelaɗo o wasiyanoki sakko mi wasiyo wo ma'ana mum ko nelaɗo yamirano layo mi wasiyo sakko mi wasiyo ɗum ɗo ko hollu ɗum wonde ɓeɗo ko alyahuda tigi sincika dina maɓɓe yande no jeeya jekkuji alyahudi yuharrifuna alkalima an mawadi'i ko ɗum mesiye ɓooyi gollitiri ɗo sina ɗum kala neɗɗo janguɗo ɗum ɗo no andi wasiye wonaɗo yewtede ɗo on ko fi wasiyagol ko hombo lontoto ɓawo on tigi kanko noon o ari o wi ɗo wonde Ali ibn Abi Talib ɓe maaki nelaɗo o yamirali layyo mi wasiyo sakko mi wasiyo na ɗum Ali maaki ɗo ko ɓe maaki ko nelaɗo on kañum wasiyaki kamɓe mana muɗum ɓe toɗɗaki ko kaari lontoto ado ɓe feƴƴinde sakko min kadi mi waɗa ɗum ɗo e yi ɗum ɗo feppodiri e ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe maakonoko holli ɓeɗo fof ko nokku gotum ɓe woni e ƴogude sina ɗum e hino yewtere nden hinde laaɓi pos se ndaari ɓe inni wonde lamma ta'ana ibnu muljim hoɓɓeyna ibnu muljam qabbahahu llahu amira almu'minina radiyallahu anhu qila lahu ala tuusi ene o wasiyotako noon joni ko hombo lontoto ɗo joni si o wi'i e wonde oɗo wasiye ko fanda ko wasiye ta goɗɗo waalu jemma kanko hara wasiye makko on ala e ley e gawlu makko on ko on ɗo wasiye woni ko fanda ɗo ene hara Ali ibn Abi Talib kamɓe hari on jemma feƴƴuɗo ɗon tawi donc ɓe waɗali on wasiye maɓɓe ɗon kala e gawlu
parce que si tawi ko ɗum ɗon fandano ɓe makayno mi wasiyike wasiyan on no kale gawlu kono na ɗum ɓe maaki ko ɓe maaki yeeso ɗon ko nelaɗo alayhi salatu wassalam wasiyaki sakko mi wasiyo ka ɗon kadi ali ko faala wiide ko nelaɗo o waɗano wasiya maɓɓe on kale gawlu ko ɗum haɗi mi waɗa wasiyan on kale gawlu nego monsieur ɓooyi par ce que a wi'i men ɗo wonde on ɗo wasiya ko on ɗo woni ko fandaɗo ɗum ɗo ko fenade molanade ko ɗum ɗo ɓe innata tahriful kalimi an mawadi'i ittugol konngol ngol e nokku maggol on natta e nokku ɓanon baabe mon ka shi'a yagal ko oɗo ali yahudankejo woni abdullah ibnu saba si tawi hawri alamadeji shi'a ɗi yaltiti e moɗon haray wana ko johi ndaren moƴƴa ko hollata en tigi wonde o wasiya ko ali landaɗo ko fi toɗɗagol lontotoɗo ɓe ɓaawo maɓɓe jangen asaron ha o lanna ɓe wi wonde ma awsa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa usiya nelaɗon alayhi salatu wassalam kamɓe ɓe toɗɗanoki ɓe wasiyanoki lontotoɗo sakko mi wasiyo ɓe maki walakin qala ko wontun kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makuno in arada allahu khayran si tawi allahu on fandike moƴƴere fayajma'uhum ala khayrihim ba'da nabiyihim kanko allahu azza wa jalla o moɓoyay mofte anɗen sahabaɓe an ɓen e hoore on mo tawata ko ɓurɗo moƴƴude e maɓɓe si allahu fandanike ɓe moƴƴere pelletle ɗen andi allahu fandanaki mofte nelaɗo ɗen sina moƴƴere ɓe maki kanko allahu azza wa jalla o moɓoyeɓe e dow oɗo mo tawata ko ɓurɗo moƴƴude ɓe ɗo en hocce piiji ɗiɗi hunde aranere ko hocceten ɗo ko hollugol wonde jaka yo wasiya mo ali landa dow ga on ko honɗum ko wasiyagol ko hombo lontoto ɗimmitel muɗum ngel en hocce kadi wonde wasiya mo ali maki on nelaɗo o wasiyaki sakko mi wasiyo ko ɓe toɗɗaki ko hombo lontoto ɓawo maɓɓe heɓen kadi hunde tammere nde tawata ko dalil e hoore maɓɓe kamɓe shi'a ka sengo lontal aboubacrin wonde ali ɓe maki nelaɗo alayhi salatu wassalam maki si allahu fandanike mofte ɗe moƴƴere o moɓoyeyɓe e hoore oɗo mo tawata ko ɓurɗo moƴƴude e maɓɓe ko hombo ɓe moɓano e hoore muɗum ɓawo nelaɗon feƴƴini ko aboubacre as-siddiq radiyallahu an haray ɗum ɗo ko jikkuji maɓɓe kamɓe shi'a da'iman yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wi'ugol mo ɗo wondema si tawi woni ali ibn abi talib nelaɗo on toɗɗinomo joni noon wotnude ɗum kadi o jooɗi ha aboubacry lonti umaru lonti usmane lonti hay kanko woni adiɗo lundade sunna lundade yeddugol allah sabu allah e nelaɗon jonnimo o jooɗi ko wacciɗon o ƴettali ɗum ɗo ko yewtere neɗɗo mo anda ko yewtete mo waɗum mo janga ma mo wawata mbigitade nanta nde yewtere o jaɓanama sabu ko yowodiri e telen allah kon no seedi ko wiyete kon ko yowodiri e feeren aduna siko laamu ɗum ko yimɓe ɓen jonnatama siko telen annabankako dina kan ɗum ko allah jonnatama allah daali e qur'an allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ko allahu on woni anduɗo ko honto o watta nelal makko ngal ɗum ko programme allah fewno ko allahu on suɓi nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa alihi o waɗi ɓe annabajo o waɗi ɓe nelaɗo si adna on foppo hawtituno wi'i muhammadu wona nelaɗo allah ɗum ittata muhammadu ko nelaɗo allah fii kadi fof hawtiti jaɓi wona ɗum waɗi ɓe nelaɓe ko par ce que allah toɗɗike ɓe annabajo si fof hawtiti jaɓi ko ɓe annabajo si fof hawtiti sari ko ɓe annabajo si fof hawtiti ƴetti abou jahali waɗimo ɗo inni he ko oɗo woni annabajo minen ko men ɗoftoto minen ko yamirta men haysi abou jahali yamiriɓe ɓe jaɓi abou jahali haɗiɓe ɓe acci ɓe ɗo ɓe waɗi on ɗon kukuru ɓe accinelaɗo ɗum holla abou jahali ko annabajo dey haɗayi annabajo ko muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko wonno noon kadi si allah yamiri nelaɗo yoɓe toɗɗo sayidna aliya khalifatan lahu si allah e nelaɗo suɓike aliya bun abi talib lonto si adna on fof hawtiti jaɓi ko khalifa si adna on fof hawtiti salike ko khalifa fe ali wawata ƴettude ɗum jonna aboubacry par ce que na e jungo makko woni ko allah toɗɗoto
donc innugol ɗon si fof hawtiti waɗi Aboubakar inni menen nde ko woni khalifa amen menen ko ɗo men ɗoftoto menen ko ɗo men jaɓanta ɗum wattamo khalifatullahi lontomo Allah walla toɗɗi ɗum wattamo lontone laaɗo ɗum ko wattamo ko julɓen ko ɓen suwimo ɗon ko khalifa ma haray na o khalifatullahi na o hujjatullahi wona mo Allah lenditorta leydi ndin e jama on fi muɗum donc Ali ibn Abi Talib hewta ha o yaha o pirida e maɓɓe ma o ɗumannoɓe sina tun no wiirade noon no Haruna tertornoɓe e gaari ɗen ɗa fi no dina annabi Musa kan tabitira ko noon kadi Ali tertodi ɓeeɗa ko ɓe suɓani hoore kan fiino l'islam mon tabitira amma yewtugol mo o kadi ko majjede molanande woni kanko shi'ajo rafida yankejo on ko o jantiɗo ndare moƴƴa si tawi ko gonga ko o wi'i kon wondema Ali ibn Abi Talib ko Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko toɗɗiɓe ko nelaɗon alayhi salatu wassalam woni ko toɗɗiɓe ɗum ɗon la shakka kamɓe Ali ibn Abi Talibin si tawi no hawri nelaɗon alayhi salatu wassalamu feƴƴinino kamɓe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ɓe senotono ɓe humpita ɗum ɗo sahabaɓe wannoɓe Abubakrin bay'aɓe Ali ibn Abi Talib fi honɗum addanali ɓen sahabaɓe dendanigal ɗe ayeje ɗe oɗo shi'ajo rafidayankejo addani e fi honɗum Ali ibn Abi Talib addanali ɓen non sahabaɓe ɗeɗo hadisaje fo si tayle ɗum no wodi ka windi ko fi honɗum hadi o jantano en ɗum ɗo idan ko hollugol wonde Ali ibn Abi Talib kamɓe e hoore maɓɓe hiɓe jaɓi Allahu azza wa jalla toɗɗaki ɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu toɗɗaki ɓe ko wana noon en janginanen ka ɓe maaki ɗo wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu wasiyaki ko hombo lontotoɓe sakko kañum Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kamɓe kadi ɓe toɗɗo ko hombo lontotoɓe ko wana noon e yi'i kadi wano ardi noon ka sahihul Bukhari e ka Fathul Bari fewndo Abdurrahman ibn Aufin wonduno e kañum Ali ibn Abi Talib e Uthman ibn Affan kañum ma e ɓeya tatoɓe luttunoɓe ɓe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu toɗɗinoɓe wonde yoɓe yawɓe ndara hakkunde maɓɓe ko hombo ardoto moftede mbawo maɓɓe kamɓe Umar Ali ibn Abi Talib ɓe makani Abdurrahman ibn Auf haray mi ɗettide e ma ahdi taw haray ahdi meɗen ndin ko wannaya a toɗɗorɗo hay e goto ko yowodiri e fiyake wonugol ko on neɗɗanke hawtuɗo e nelaɗon alayhi salatu wassalam enɗan ko ya ndaru kanko neɗɗanke mo tawata ko ɓurɗo handude on ɓurɗo foddude on sati toɗɗoɗa on ɗon koye hoore ndin ɗon ahadi ndi Ali ibn Abi Talib fiɓodi kañum may Abdurrahman ibn Auf ko ɗum waɗi Abdurrahman ibn Auf ɓe ahodi ɓe suɓi Uthman ibn Affan ɓawole suɓagol maɓɓe Uthman ibn Affan kadi ko Ali ibn Abi Talib wontunoɗon ɗimmo e wattu waɗannoɓe Uthman ibn Affan bay'a si luttuɓe ɓen non waɗi bay'a ɗum ɗo ko hollugol wonde shi'a ko yimɓe ɓe tawata ko yimɓe penale faalaɓe jilɓinande jama on kaɗo diina kono Allahu tabaraka wa ta'ala o jaɓata ɗum non joni Ali ibn Abi Talib ɓe woni Abubakar lontike yeru duuɓi ɗiɗi ɗin fof Ali jantaki ɗi adillaji ɗi ɓeɗo shi'a jantiɗo fi ɓanginangol sahaba ɓen ko min handi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe lontike duuɓi sappo Ali no wuuri Ali addali ɗiɗo adillaji Uthman ibn Affan lontike duuɓi sappo e ɗiɗi Ali no wuuri ari addali ɗiɗo adillaji ɓeɗo fof Ali ibn Abi Talib haɓali hay goto e maɓɓe joni noon kamɓe Ali ibn Abi Talib amma ko yowodiri e fiyake wana Muawiya ibn Abi Sufyan ɗon ɓa Ali ibn Abi Talib ɓe andi ko kamɓe woni ko julɓe ɓe waɗi bay'a on sati ɗon kamɓe e Muawiya ibn Abi Sufyan ɓe haɓuno kamɓe e Muawiya ibn Abi Sufyan fitna on natuno hakkunde maɓɓe yo Allahu tabaraka wa ta'ala yafoɓe ɓe dendagal maɓɓe ko fi honɗum si tawi hawri pellet wana kanko shi'a rafida yankejo o yewtiroyta no yeeso o wiya e wonde Ali ibn Abi Talib ko accirnoɗon ɓe memminali haala e zaman Abubakar ɓe memminali zaman Umar ɓe memminali zaman Uthman wo ko fiwata islamu on jama on fecco joni noon ndare moƴƴa e zaman Abubakrin fewdo nelaɗo on feƴƴini har islam no mari doole e zaman Umar doole ɗen no ɗon e zaman Uthman doole ɗen ari tawi ko noon woni yarde noon fayda ko noon ka zaman Uthman
dole den duiti fewndo zaman ka Ali ibn Abi Talib detti don dole den kadi e hoore mudum on tuma hari no lo'i buri fewndo dole den e zaman Abu Bakr joni si tay ko fi yo jama on mobo harabe feccaaki fi yo be hebu dole ko tertagol mabbe kambe Ali ibn Abi Talib habidegol fewndo e zaman Muawiya ko don burno handude kono Shia ar-Rawafid kambe be faamali parce que ko fewndo on saayi don hari Ali ibn Abi Talib ko kambe woni ko handi e laamu ko kambe woni ko wada bay'a e hoore dum Muawiya kadi habirali Ali ibn Abi Talib fi wi'gol Ali wana an handi e laamu be ya habirali be fi wi'gol wana an handi e laamu e yi mushkila Ali ibn Abi Talib be maki wonde Muawiya yo humpitu yimbe be wonde mudum be wada be bay'a kambe Muawiya be makani Ali ibn Abi Talib ndaren ko hombe wari taw Usman ha labbinen ko honno Usman o warira kambe Muawiya be nenniti e wadugol bay'a on don naadi mushkila hakkunde mabbe Ali ibn Abi Talib enen wana en ay binay be sahaba be ay binta do Ali en ay binta kadhalika kadi Muawiya radiyallahu jalla wa ala anhuma amma si tawi hawri en daari yewtere makko nden o wi wonde laamu ngun dum non ko yimbe ben jonnata ma annabankaku ngun ko Allahu jonnata annabankaku ko Allahu jonnata laamu ko Allahu jonnata annabankaku ngun Allahu azza wa jalla kanko tigi o jantani ke en o inni Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas dum ko kanko suboto laamu ngun kadi o wi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir e ayagu kanko Allah azza wa jalla o wi wallahu yu'ti mulkahu man yasha idan al mulku kadi ko bi yadillahi mesiye boy laamu kadi nae jungo yimbe be woni jama on ko mimmini do fi wadugol goddo lando si tay Allah azza wa jalla wadali mo lando kanko neddo ngo wonata lando faami dum do ko hunde nde hanuda faamude amma koko addi do e ebbinirgol hakkune ko Haruna wanno kon e bani Israila fewndo be rewno ngaari ndim baawo annabi Musa e ko onno Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ko be wanno kon fewndo lontal Abu Bakr e lontal Umar kanyum may lontal Uthman dum do kadi no burta en hollude ko ha honto haqqille odo neddo faadi ko ha honto woni o faamaale Qur'an ndare se yeyi ka qissa ko yowondiri hakkunde Haruna kanyum e beedo bani Israila yankobe fewndo be jogitino ndido ngaari baawo annabi Musa ene annabi Haruna haduno be kaabe hadano be annabi Haruna banginanno be wonde ko e shirku be woni kaabe banginanano be Allah azza wa jalla o wi wa laqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi inma futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri Allahu azza wa jalla o wi annabi Haruna hari wowlanino be ko atti annabi Musa ardegoy fewndo be jogitino ngaari ndir reweteni annabi Haruna makanno be ko ono yo yimbe an ande dey wonde ko wonnon e rewde do e ngaari on jarri bora dum ko shirku ni wana dinani wa inna rabbakumur rahman jomi mom mo rewoton on ko Allahu azza wa jalla fattabi'una jokkelan wa ati'u amri doftodo yamirorende ay Haruna kambe be banginno kambe annabi Harun ko honnum annabi Musa felirno annabi Harun ko be makani be ko fi honnum ba ayi be rewi ndi ngari hari jokkitalan annabi Haruna be maki do ko mi huli ko fi wata innoy wonde farraqta bayna bani Israil wadi simi immino mi jokkituma wobbe go jokkayno lamme yaada wobbe go luttaga wonayno mi feccibe kambe bani Israil joni non baabe wi'i wonde kambe be selata wonde hibe rewandin don gaari ha arata waabe am Musa ko dum wadi sitay mi habbi ma ha hewtuda do wadi ko dum bani Israila be wi'uno annabi Haruna ba annabi Haruna waaji kebe yo be accu rewgol ngaari ndi be dari be wi wonde kambe be selata be serata hibe rewandin don gaari ha annabi Musa rutto tawabe annabi Haruna si yawno woda eno yaadube annabi Harun wobbe lutta wonayno bani Israila feccike kono annabi Haruna subi luttugol don wonda e mabbe do ha annabi Musa alayhi salatu wassalam be rutto kono dum e dum mudum annabi Haruna holluno be kadi wonde konko be jokki don ko shirku jonnon aren ka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu
oɗo shi'ajo yo addani en e deftere o addana en ka windi wonde ɓa sahaba ɓe waɗi Ali ibn Abi Talib bay'a ɓa sahaba ɓe waɗi Abubakrin bay'a Ali ibn Abi Talibin ɓe senino ɓe fewti sahaba ɓen ɓe maki ko min ɓuri handude e ɗum seede mun aya kaarijo seede mun aya kaarijo seede mun hadise kaarijo seede mun hadise kaarijo yo addan en ɗum waɗano ɗimmitel muɗum ɓa Abubakar ɓe feƴƴini kattiɓe feƴƴinde ɓe sappike Umar ɓe feƴƴini yimɓe ɓe waɗi Umar bay'a Ali ibn Abi Talib yo addani en kadi ka windi ɓe senino fewndo on sahay ɗon kadi ɓe maki hey konon ko min handi e ndu muradu seede mun aya kaarijo seede mun aya kaarijo seede mun hadise kaarijo seede mun hadise kaarijo fewndo Usman kadi lonti e hoore ɗum ɗon kadi yo addani en ɗiɗo piiji ɗi fof majji ndaare himo eɓɓindira ko tata wawata ko eɓɓindirani ko annon majjere makko nden no hollimo wonde annabi Haruna wowlano fuy accuno ɗon ɓeɗo bani Israila yankoɓe hoore shirko awa yiltito ka Qur'an Allahu wi walaqad qala lahum Harunu min qablu ya qawmi innama futintum bihi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri ɓeɗo de ƴan idan haray ɗum ɗo kadi ko hollay ɗum en wonde oɗo neɗɗanke ko neɗɗo mo tawata ko majjuɗo ko pellete Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu siɓe andi ko aya Qur'ana tippino wi hi ko kamɓe handi e muɗum hiɓe andi aya hadisaje kadi kadhalika no jantori non kamɓe handi e muɗum ɓe fankirtano non hay si ɓe haɓali kono ɓe ɓanginayno hujja o kono e yi yeyle ha hakkunde maɓɓe e Muawiya landoɗenmo kanko shi'ajo on ko honɗum awa natuno hakkunde Ali ibn Abi Talib kañum e Muawiya yo jantani en ɗum 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 yo laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal